هوان لسر یوتیوب جی وشان زندی هیا هوان انقرا هندکارم پیام بیشینین آنجی لینکی پارواکن جی کرم آخه بلا ویجمه تماشا کن آنها وشان دست بکه وشان زندی لطفاً tamam. هوانو ایوار باش هم بخیر هاتن از باورم پانالکا وها عجیب و بالکش بوجار اول تکرن و 2 ساعت قالك سوسرت لبندمانه تقص ساعتك تمام تقص برسين قا آماده کن هوانو جبر کو ام دخازن يعني حوالي 10-15 دقيقه باخذن تشتي کو ام دخازن اول کو هم بپرسن حوال برسبه بدن اون برگجن هفته اون شاركن اريش هفته بكن تشتي کو ام دخازن اول براست يعني ام نخازن حوالي نيف ساعتي 45 دقيقه وك اكاديميسيان و داري باخذن از خازم میوانان بدم ناسین عبد الله کوچال نوچگیهان ورگر و خودی سنبیل و سلفیکش و واینکش به قدرویه جسم سوریه 27 سالیه تو بخیر اتیکه کو جمالیه جان قریه عمر فاروق باران لدیار بکری دیجی روزنامه‌گره ونکیشه به روزنویسکین خوین لسر فیسبوک گله نافدار بو به مرحبا sevgili günlük dest bedikir و lütfen به داوید بو نه نوسا بله عمر فاروق باران هلبستانه کی گله کی باشه لگوری من او پرتوکا ویا هلبسته پرتوکا کو بناوی هری درج آل جهانیه yani 185 پیو بو نوسا کو تشتكو سوي او يجنز انا اجبركو او قصدريجه كنتش بخيراتي بوتا جابك لنا خصنا عبد الله هوانو ارول شايباك يه هري بالكش و يه هري تالوكا از بيجم ارول شايباك هيش خوندكاره لي برتوكا كوي هيا برتوكا دو پرتوکیه هنه ببورن پرتوکاویا داوی بناوی شفدانک بو نفسه که نیم بو تمام از او صادقم که من ترول بکه ارول خوندکاره لی نویسکاره براستی ارول دما کلو بازی چه دخان که که براست بونه دخان جبر کو بشا کردی لارتوکلی و بو او بش برده او هات بشا کردی قیدا کر دست به خوندکاری کر جاردن و فداکاری که پرمزنه از بریا کو حوال باخون از خازم تنی چند تشتین گله کی کرد خازم بیجم آرمان جاوی بله بله از خازم وی کی بیجم مگوتو بو شش کسیم بینی لی مخابن حوالن دن امترول کرن جبر کو باور ندکرن تشتکی و ها هبه او دقوت نه هون حنکان دکن هون مترول دکن براستی جوسا نه حنک یعنی هیچ باوریان تنه بود دو شب امگریان یا حیران حنکی چی ملت بندایه ملت پیامند دشینه حسن حسین روشلاتی بی تنبورخازی بی گریننده بی حیران نوت یعنی براستی جی او کرن باور ند کرن جبر کو دو حوال گریننده او تنبورخاز او حسن حسین لی استانبول دیجین نه هاتن لی حسن حسین داوید نویسک جمرشاند گرده ما مهبه امی بشکی جی بخونن لی گله کی سلاف دکرن و جاردن ام بیجن مالان اوا نه هاتن دی ساجی هر بیجی او تشتگیدن هیا اف حوال نه دیارن کینه ام نزانن بلکی جی نخواستن خود شifre بکن بلکی جی کسین گله کی نافدارن بوان حسابین ترول تشتن دنویسن بلکی عبدالله کوچال بو yani تنبورخاز هوان از گله کی کورت بکشتی دخوازم بحث وان حوالان بکم اف حوال براستی جی آوا کانیا کردی و دخون و جبر کو آوا کانیا کردی و دخون میزوان جی بکرمانجیه بکردیه و بالروح وان بالروح کی کردوار بالروح کی کردی دنویسن جیران دکن هلبستان دنویسن پرتوکان دنویسن پیامین سوسیال ددن سوبلیمینال ددن
و حتی هاراکیری دکن بکردی براستی به تایبتی مخواست که ام شبکه وها لدار بخن و او جهاتن جبو ما حیا انقره به تایبتی ارول شایبک و عمر فاروق باران ام جاردن دبیجن هم بخیراتن و ام به عمر فاروق باران دست بکن عبدالله کوچال دست بکن ببارن هری فنومن ترینه اول نو پر سپاس مالا 1000 جری آوا میلیون جری اون ببین زاوا نه او قصینه نه لسر اینترنت نویسینا به کردی بلاس هم از کتم نام مسئله مجار چیه لسر اینترنت دو ام تشتکی چیکن کو هر کس اینترنت ده حیا ایواره بلکه روزه 5 ساعت تانم ترد بینن ام همو ترد بینن و یا مهم جه کو قاده که پر آزاده نه بابا ول ودخل ندیا وجورد قاره هند اینترنت هر تشت دنیسین های کسی جتونه یعنی هند اینترنت گلک تشتان دنیسین هند بن انسان اکیدن ام هموسا ام خورا ناسنای که نو چیدکن و دبن انسان اکی جدا ما گفت مافرق وسه و تشتکه جو زمانه ما حمیان کل بویه چما ام جبو زمانه خود تشتکی چی نکن مافرق ام 5 ساعت د اینترنت بن من دست بکر اول حواله من ترکش از حوالتی درخستم جبو کو فهم نکن وساده بیجن و بشره حوالا كرد شتو شاش تنفسي تشوت تنفسي هناك اوجه ابو ما اوجه هناك راسكر داوية داوي مجهاند جيكي وساكو امي تشي تشيكن بلا حوالا ما كسين كو دشوبين سوده جوار بگرن رياوي هري هسانجي كيف و قرف بون حنك بو ما قلتم تشتكي وسا تشيكن ما قو از تشتكي وسا تشيكم كو حوال كيف جي بگرن چه هبو بيوين كوميك ام بيجن قرفين سر زبلگویان اوین نسا سر زبلان مجوان دست بکر و پیش پرتوکین کردی مچه دخواند یان جور نویسک پاروری کر به کردی تقص یان جی برگا پرتوکا کردی پاروری کر جوان یا هری انترسان او بو پرتوکا محمد شارمان کاغذات توالت من خسته بو ناوی و رولیا ویجی سکنی بو من او کشانده بو یان جی پرتوکا ریناس جیان دو توالت ده من بر در توالت دانی شمکا زرج دانی پشتاوی جبوك ديار بباشتم ما ترولة ليه دفيا بدن ناسكرن بدن حسكرن جبوه بفيا واي طبي هرتش جبو حسكرني بو كيف خوشيه بش اف امبيجن مودا يا سيلفيان ده سبيكر مودا يا سيلفيان بو هر کسی دکشاند ل دفيا بو ما تشتكي جدا بكرا بكردي يك دکشاند است مثلا برانه علی بش هاتیه کام سيلفي كي بكشين يجي میره بطال و داره کام سلفی که بکشین ببیا وای ما سلفی کو دکشان به کردی سرنابکله زیاده دکر دداناس کرن داکو سلفی او کردی له وره یانجی سلفی اینترنت مودا له وره آنگو ام دکارن به کردی جی تشتن مودا تشتن پاپولار چکن و جوخا مهر زده من هر زده به توان باردکن کو از پاپولیستم لی گل گرسه قربالغ جی تشتن پاپولار حزدکن یعنی دو ام مالی خواب فروشن ده لیستی که فوتبال ده کی باش بلیزه او بسر نکوه کی زیده گلان باوجه او بسر دکوه ساعت خوش او جبوه هفال نتش تکیدن ما دست اوکر واین گله که مشهور بون کرده ویدیو 15 ثانیه لگور اینستاگرام هم دکشینن işte دوام چی بکشین ام چی بکشین حواله قادرولی مکشاند حواله قادرولی işte همو تشتین برادای مروه قادرولی دکن و امجی نقدر تاشرونن شخوا بحثا ویدکر کومیک بو خوش بو هری داویج محمود قفه ما قهوه محمود ترولک به شکر باش بو یعنی از من شش محمود 1500 تک دو سه روزان ده هات جبوه نه هندکه یک چی برهف کرین هنه ام دچین مثلا یا از دچیم لولات خو کولکا سمسوره لکولکا سمسوره چیه جکی تایبت ده وز و بیجیم جبر کو هرما تامپونه جبر کو ولات تامپونه ولات کو نویره بیج از کردم یجی کو دو بیج از کردم جی لبل از نجوانم بیج سر زیاده دکه یعنی گاوا کو به کردی دست بدکه د پیواست سیاندا کلمه سیاندا خدا وجه بر ترکی یا داویج فعل به کردی جردنتینه یعنی او قاس تبله هفویه یعنی وکی کو بابا من د بیج مثلا داویج بی زمانه کوچکا برده مثلا دترسك واستكفم حبس جبوه مساله تشتهم هنا او حموم لا تسايا يا از سمسوري ما از كولكي ما دبس بدم ناس كرن از چي بكم چاو بكم işte دنويسم جبوك فين مكن تشتكي هيسان دنويسم هما گنديه منت غايك دخور işte كيو قاي حمي ناف هف دخ işte دنويسه işte پر غاش بيه
پرغاش بیه افجی شیروه سمسوری کیه به وی وای ملی نریکو دم در باس بو قال لك كسين سمسوري داس بالشيروفان كرن اشتا بوايا ام تفهم دكن وام لبن شيروفان دكن ياجي تو تشتكي كوميك تبيجي امجي بقاشتا كوميكن وان تشتان مال هاف زي ذكر ايرو مثلا مجي ميركا تشل صالي لسامسوري بدك حسابي من اشتا لبن شيروفان كا بالتركي دنفيسا ياجي شيروفان نيفي تركي نيفي كورمانجي دنفيسا تشيه امزانن تو هي امزانن تو بو كردي تشتكي دكي امجي بشكليات دكن يانجي جبو كاريك وازدكم دبيجن اوكي اري دكن ما قلت ام دشن سامسوري جبوكو ام تشتين زو بلاف دبن وك كلامان مثلا ما جمالتيه جدنگ بيجكي دو كلام برف كرين كلاما عثمان صبري و كلاما ولاتولا و عثمان صبري كشتناوي ياجي بريا ما يقدم برف كربو بيبيغا اوسه هوريغي دنگ بيجكي جي كولكا سامسوري مريا كلاما ما برف كرشتن نويسانت فلان بيفان حياكوش دستمته وان فيديوان يان جنبجن كو وان دنگان وك فيديو يانجي بالديمان وك سلايد لسر يوتيوب اجدبه لسر فيسبوك اجدبه بار ودكن داكو بگيجه انسانان جبركو يك لينك كده 20 كسين دن دبينن د كوفانان da bela neminin و هر زيدجي كلام عثمان صبري مثلا عثمان صبري لكولكا سامسور وك اشقايه كي تناسكرن بحذرن كسي قلت يا عثمان صبري تشم ميركي مزنه كام لبدن تشي قلت يا تشكريا هيا كسي عثمان صبري نفسكار تونه مثلا belki işte bu vantıştın منكر به هناك ريل برويات بفكرن و پیرژینان پیرمیران ام دشینجام وان دا کو تشتکی بگرن د اینترنت را بلا بکن جبو کو دیمنک دسمه هبه اوجی چیه یا و کلامک بیجه یا و سترانک تشکی بیجه یا و زوگوتونک تشمش شو صاحبه ویجی ام ده چرا د پرسن خالتی هگر تو کار بی ام ورن تشکی به پرسن بکشینن tamam داوی ام تشک دکشینن دبیجه کو امان نخت دران ها برکس نوینه یا ما چما کشان جبو بلاف کرنه تشک بلاف نبه کیرتشته نه صالح اف فيديو ما هبو جي كلام اخو ما مثلا امچون كولوكا سامسوري ما هافيني اف فيديو كشاند ما قولير كشاندن قولير شوين حنه لسر بوكي تنگوتن و لسر بوكي بيتر حوالين ويد بيجين جبركو حوالين بوكي واندسترين ناوي اون كولوكي بيجين حوال به حواله دست بير كپرجاران امچون به سايا ناسان مچو خالتيك ناسكر خالتيا لطفيه امچون جمعي یا خالتی شرم کرده بچه نه بیرامن یا چه نه بیرات از زنم کو یعنی گوتنه کو اف خانم دکول که دا کدر دعوت که یعنی شینه که به خصوصی تیم بانگی ودکن به زنای تیم ودبن کو شنگ شاهی زده به اوکی tamam تشتكيتن هفالنو ام فكرن سر مجاره بدنكرنا هلبستين كردي بتایبەتی جه هەلبەستوانەیان کو دژین دەخوازم هەلبەستەی مان بدەنگ بکەم من ئەدەبێتە ترکان خلاص کرد دەبەردا دەرسا خواندنە هەلبەستان دانمە بارانباری چرک چرکه جانی چرکه برفکباری گل به گره چلو نما دان مسیره زوگه برخه بیمه گره کلا گفته زنه گری تختن چره بیمه گری به حوال بمرد مکه زبایت سپاس بجنا هفالا محواتري بسم على را طالع بري لي عبرت ما قلت لي 600 فنجرة لساعة وزير ودار كار باشخانيا زبان مان لهف جبيان لي عبرت ما قلت زباي كسر باشه زباكي آده برا دپاش قرص کنه بالا با فهم را خواست یعمل به بالا کی تریزه صالح باورم بسه هفالنو ما اف خالتي دفهم ده شفره بك نفسه اف هن هفال ده بجن سامسوركي یا سامسوركي işte zamanı ما اف زرافا ما دبوكا ما يا راست اف
بوی آوای مجوه خالتی 18 حب قولرک برهف کرن خالتی فدیدی که دبیجا مجبیر کر من دست بکر یک خواند دو خواند خالتی اج دست بکر ام جبر دبیجن بک هنگرما کوان دو کوان درن هم برهف ددن خواندن مج خالتی 18 حب قولرک برهف کرن جاركتن از کنگ هرم سمسوره از جاركتن خالتيه ببینم نبینم امن نزانن لی اف قولرك ایدی خلاص نبن وندا نبن تشتكيدن مالسر تورا جواكي پار بكر ما نخص آرشیوین شخصی لسر تورا جواكي دو روجا اول دا 2000 کسان تماشا کربو روجا روش از باورم 1000 وان سمسوری بون اف جي تشتكيدن قنب ام سمسور كرمانجي وجينن كو جي كدن ما كارن تاثير بكن تاقس او یا هری داوی هفالنا سری بنا ایشینم خواندنا هلبستین به کردی مگوت من خب احمد عارف آن دکشت وقتا که از خوینره ترکی بوم پیشتی که من برای خدا کردی مگوت دوی از کردی دوام بکن بیکاری بیشتر ویدیو این آماتور من چیلی کرن چند حب من خواندن اشته عثمان محمد فاطمه ساوجی اره جناب وان جانیا ریناس جان اوقاس مشهور بو جمن مشهورتر بو یعنی هنگست بجن که ریناس جان بخواه بخواندیه یا ویدیو که ریناس در که نه یکه دنگ نه یکه و یا دیمیجی ناوی من ناوی که پر نورماله عبدالله یعنی جان فلان بیا وی خوشتر بو بیا خوزی من ناوی که سال خواه بکره جباوی دی بیرا کسیر نامین از باورم لی ام دکارم وی که بیجن که تشتی که بلکی منکر هری باش لسر اینترنت اف بو که هلبسته که وکی جانیا بدنگ بو و بی دنگی جه هات بلاف کرن ایرو ملین هری 31100 نزانم چه قص جرا هاتی تماشا کرن بس ویدیو که وی و 3-4 کسین جدا لیبار کریه گلک سپاس ام سپاس کنج بو عبدالله نهاجی که عمر فاروق باران ام کوتنی بله گلک سپاس مرحبا جوارا فنومن هری فنومن عبدالله کوچال بهتر بحثا زمان کردی کر لی راست از ببیجم آمن زمان نخمامنه ام هر جاری دبیجن کردی او ور نقاش دوام دکه و ناگیره داره که من از بهتر وکی خامعدوی دو زمانی دبینم هم ترکی دی نفسینم کردی دی نفسینم و او جارا گاوا ترکی به کردی امن دیشه گاوا کردی به ترکی امن دیشه از مابین هر دو زماندا لسر اینترنت لسر توییتر و فیسبوک بهتر دچم متم یعنی جیکی شم و دوی دی مسئله ما از باورم نزمان به جخا دوی هم دوره تمام بکن یعنی ایرو مثلا بهتر لسر اوی داقفن فنومن بونه داقفن فنومنک چاواد به فنومن یا جی ام بجن تشتین لسر اینترنت نویساندن وجهتی قبول کردن نه قبول کردن از غازن بهتر سری بسکنم و تشتین برز الله کوچلان دکیجی gelek mühimin bu Kurdi. د مسئله کردی دا گاوام نفسینن هر جاره تشتین پاراگرافین کردی لبن وان gelek شیروه هنه لی او شیروه پر جاران جناوروکا کوهاتی نویساندن دورتره yani وجی بالا خدایه که هر جاره او هشته لجمع وصاد بجن او پیف شاشه او هفوکسازی شاشه او منطقه نابه دوی وصابه عن دوی وصابه ام دوی دیدی دفجوی بردن yani دوی امدی لسر ناوروکی باخفن نه لسر زمین نه لسر پیوان لگوری من hakeza tiştin em لسر فیسبوکی an توییتر دنفسینن وجه an ne vejeye لسر وی gelek nikaşane hinkes dibijin ko yani لسر فیسبوک تنفساندن او tişteki gayri ciddiye u دوی vejه neye kabul kirin لگور من او tiştek gelek şaşe rahmeti u brez nemir arjanari gelek helbest tenka لسر فیسبوک نویساندن yani وی بخاجی بدوی خاد گوت کو گاو از لسر کلاوی رودنم از وان هلبستان وان چارینان لورد نویسینم yani nahem ve şankhane yani cihin nivskar وان وک هلبست قبول نکن دبیجن که اولتر فیسبوک نویساندن هاتن نویساندن دبی کو نویجه لگوری من دبی ام د پروفیلا مام ارجناری کevin وان هلبستان یک بیک برف بکن وان جی وک کتاب چاپ بکن لدنه gelek hesene her nivskar davi yani mg etici ki çi kesi ko profila khaya da ko wara şopandın و داکو ورا خواندن نفسینه یعنی یک کد بجه کو اشته از جبو خواندن نفسینم دربه که مزنه لگورمن بلوگ هنه به 100,000 کس وان شوپینن
بسات هزاران کس وان بلوگان دخوینن گاوا یعنی کتابک چاپ دبه باور بکن د 15 سالاندا هزار کتاب نقده هلا یا کردی ام دوی ویتشتی باش بکاربینن لسر بلوگان لسر فیسبوک لسر تویتر نتنجب بو کردی یا من از ترکیز نفسینم ام خب بگین هر کسی سبه دسبه او جخا ما بس نویسه یعنی دفتر جی کتاب جی جبو نویسه هه بلوگ جی یا جی فیسبوک جی پروفیل جی ده اساس خدا گاوا نویسنه به تو معنویتنه ام ancak بوان بشوپینرین کوشته دیگه 10,000 100,000 دکارن خو خلاص بکن از نغازم زیاده درج بکم یکیجی دوی د کردی دا هلاله کردی دا گاوام دنفسینن مسئله مدا پیوین ترمین فیزیکی هبن ترمین استرولوژی هبن ترمین matematikî hebin ez qasî dişopînim Kurdî li her dora tiştên siyasî û caran jî henekî dimîne yani qada wî ne berfire he mixabin gavam Tirkî û Kurdî didin ber hevdî Tirkî qada wî berfirehtir e û meriv ji kare ji türev û întegralê bigire heta em bibêjin li ser hücreyê espriyan bike tiştên mîzahî binivîsîne lê Kurdî qastir dimîne ji birêz koçal em bêjin daxaza min ew e ku termên fîzîkê, termên kimyayê, termên işte biyolojiyê jî êdî nav nivîsên xwe xe û belav bike. Çima ez nakim? Ez Kurdî ne aktifim, Kurdî xeber didim lê Kurdiya min gava ez nivîsînim wisa li gorî min tamsar kiye yani gelek kes gava li ser Facebook'u dinivîsînin wek ku jiyana wan Tirkî tune dinivîsînin û wisa belav dikin ez nikarim gava Kurdî dinivîsînim ez xaqal sistikim yani ne koyam bibêjin ez Kurdî hez nakim axaptini de erê li nivîsandinê da tevî ku min kitêbek Kurdî nivîsandin çû jî nivîsandine li ser Facebook'ê ya jî ser Twitter'ê ew bi qasî ku ez sînerjiya dixwazim nabînim gelek caran kes gelek kes jî dibêjin yani mesela işte ew fenomenên Kurd da axifin lê ne fenomenên Kurdî ne ez ji ber ku Tirkî dinivîsînim heme bi vî şeklî li gorî min divê ez Kurd dibirim ama mesele ne zaman be mesele em bibêjin fenomen bûn be gelek spas ji ber ku bi Tirkî jî dinivîse fedî dike ev tiştekî baş e asimilasyon diguhere û ez baverim dizanibû ku pirseka wisa bê serî de bersiv daye em spas dikin ji bo Ömer Faruk Baran niha jî em ê derbasî Erol Şaybak bibin û gotin ya Erol e Erol kerem kekeko Tamam, merci Nezih. Ez jî dixwazim ser çavat nebêjim pêşî Slavlû ji wê mesela du zimanî em dest pê bikin kitêbek Cemîl Oğuz ne edîtoriya wê kiribû li ser vê mesela du zimanî nivîsên Arjen Arî û Berkembere gelek nivîskar û şairên baş tê de hene belkî vê bîra we Tirkî wek qesas wek qatilê zimanê Kurdî dibînin gelek wan ez xwe jî wisa dibînim lê ev nayê wê meعنî ku em ê bikaribin medyaya sosyal de yan jî jiyana xwe de yan jî edebiyatê de xwe ji Tirkî xelas bikin bi temamî berê xwe bidin Kurdî ji bo vê statûyek lazim e ji bo Kurdî bêguman statûyek fermî lazim e perwerdehî lazim e heta ku Kurdî wê asta xwe ya em bêjin sosyal ekonomik piçekî baştir bike li ser wê ez dibêjim meseleya du zimaniyê piçek ve serî me bêşîne heta demekî hêzek gelek mezin e sosyal medya em bêjin torên civa tamam torên civakî em jê bêjin sosyal medya hêzek gelek mezin e me ji kî derê fêm kir me ji serhildanên ereban fêm kir yani camêra li ser Twitter û Facebookê meydana Tehrîrê rûniştin û Hüsnü Mübarek xistin li ser Facebookê li ser Twitterê rêxistinek wisa pêkanî roja îro em difikirin Kurdistanê jî şerek wisa heye lê tiştek wisa pêk nayê em qezin li ser vê karanîna hêza sosyal medyayê lê xweş tê bîra min mesela wextê Kobanî serhildana Kobanî yani Twitter ji bo Kurda bûbû êdî dengek ku dengê xwe bigihînin BBC
حتی به منشنان دنیا خو بگیهنن باراک اوباما جی او هزاوی هیا جبر کو هم قد گلک دموکراتیکه هرکس 140 کاراکتر دنویسه هرکس کارش هرکسی را بنویسه و باوایی که تو yani denge xwe gehînî cîhanî ev hêza wê divê jaliyê Kurdan ve baş vê bikaranîn. Tiştekî din zimanê Kurdî mecbûrî polîtîze ye. Mixabin Ömer Faruk texmîna min bar bû li ser Facebookê tiştekî xweş got digo gavez behsa tiştekî normal bikim jiyana rojane edebiyat müzik filan mêvan. Hişê min diçe ser Tirkî ji ber ku me zimanê Kurdî me normalize nekiriye. Heta niha yani Kurdî her ji bo derdên netewperweriyê, ji bo derdên polîtîk, ji bo tiştên wisa hatiye bîra me. Heş ku Kurdî nabe zimanê qerf û henekan, la qirdiyaniyan jî. Mesela nikarin behsa Sümbêlên Ebdullah Koçal bikin bi Kurdî. Hêdî ew civak pêk tê. Ew cemaeta biçûk niha em pê dihestin ku li ser Twitterê pêk tê. Ev tiştek gelek xweş e. Ew tiştek ku Benedict Anderson dibêje hayali cemaatler. Ev tiştek gelek bihêze jî ji ber ku wê zimanê Kurdî jî standardîze bike, wê Kurdan nêzîkî hev bike, wê devokên Kurdan nêzîkî hev bike, wê asta zimanê Kurdî bilind bike. Wezîrê Başûrê Kurdistanê, Wezîrê Perwerdehiyê hatibû Mêrdînê konferansekê de wiha got jî digo biya min ji bo standardîzebûna zimanê Kurdî tiştek wiha lazim e. İstasyonek trenê navbera Hewlêr û Silêmanî de. Yani ji istasyonekê tren navbera Diyarbekir û Wanê de. Kurd rastî hev nehatine. Nava rê de bi hev re naxivîne. Ji berê niha Kurd behsa zimanekî standard dikin, devokekî standard dikin. Tiştek wisal dunyayê jî nîne. Lê em li ser Twitter û Facebook em dibînin ku Kurd hêdî devokên hev keşif dikin yani. Dizanin ku ha coyê mêrgî wiha daxivin. Em bêjin devoka Semsorê pir kêm tê zanîn ew bawekî cuda daxivin. Bi vî awayî Kurdiya xwe jî standardîze dikin ser sosyal medyayê. Lê problemên çawa bêjim problemên klîşeyan derdikevin meydanê. Li ser Facebookê taybetî me behsa zinarê xamû dikir. Sendroma zinarê xamû heye. Mesela tu tiştekî dinivîsî, camertê binî de dinivîse saet xweş mala te ava lê xwezî te Kurdî binivîsiya. Yani ev êdî bûye klîşeyek. Xwezî te Kurdî binivîsiya. Êdî müdaxaleyek jî heye. Kurdî tamam ji bo herkesî ne zimaniyeke me. Ez bi xwe jî dibêjim yê ku nivîskarên Kurd bi xwe jî nikarin bêjin jiyana min sadî 67 zêdetir Kurdî ye. Mixabin. Yani heke em bikaribin vê bikarbînin du zimanî ji bo me avantaja gelek mezin e. Lê divê em rê nedin ku zimanê me dibin siya Tirkî de bifetise jî. Biçek ez wiha difikirim. Mesela destpêkê de sala 2009 filan gava me hêdî Twitter biçek ji Facebookê zêdetir bikardanî min ku divên vê ji bo reklama edebiyat û müzîka Kurdî bikarbînin. Ji ber ku edebiyata Kurdî nexwedî qadekê reklamê ye, nexwedî em bêjin îktisateke ye. Qadek nîne ku nivîskarê Kurd xwe bide nasîn, berhema xwe bifroşe yan jî çi zanim dengê xwe bigihîne xwendevanan. Dibînim niha hêdî li ser Twitterê ew çand çê dibe. Parçeyek ji helbesta filan kes par vedibin. İnsan retê dikin filan mêvan. Ew hêdî Kurdî dike zimanê edebî yê internetê jî ji ber ku internet jî hêdî qadek ew ê diye reklamî ye. û mesele ideolojik be, mesele politizebûn be, politizebûna zimanan biya min ji bo Kurdî xeterê gelek mezin e ji ber ku ferq nake Marksîzm be jî, sosyalîzm be jî, kapitalizm be jî zimanan wek araç dibînin, wek navgînekê dibînin. Lê ji bo me Kurda zimanê Kurdî niha li ber xeterekê û em nikarin wisa bibînin. Divê bawayekî em pozitif ayrımcılık ji bo Kurdî bifikirin û zêdetir behsa Sümbêlên Ebdullah Koçal bikin. Gotinên min nevin em
هەکە پرسێ هەبن ئەم دەست پێ بکەین بەرسەوام بدەین gelek سپاس ماڵە بابا ji bo sebraw hevalan bi taybetî Kurd kirtin çünkü em serî de axivîn me got em ê Kurd bigirin em dixwazin hûn bipirsin heval bersivê bidin em derbasî beşa pirs û bersivan bibin mikrofona me heye gelo ji bo ku heval pirsan bipirsin lê ez dixwazim pirsa ewil ez bipirsim ez ê Evdila bipirsim gelo keko 105 an ji 200 sal beriya niha Facebook an jî Twitter hebiya rewşa Kurdan wê çawa biya بله 105 سال نه 5 سالی بریا و توییتر یانجی فیسبوک هبیا و تشتک جدا بیا 9 سالی بریا و شهر شخصای دا فیسبوک یانجی توییتر هبیا نه مبهره عربا 100 سالی بریا و جایه یکی دگوت نشاش بیم ابراهیم سدیانی د 25 جان دا کو فیسبوک توییتر هبره تقاض ما قزانش بکره جبر كور تيكيليا ما بهفدرك كيما هفضل مش مجار حماه مدنيات نعم دخوازن كو مدنياتك بكردي افا بابا ينجم جيانك بكردي افا بكن ريا فيجي راغهاندنا دفهم هبدو بدن بستين تيكيليا ما بهفره شبه و جبر راغهاندنا جي دفه خواندن اون نویس هبه ان هاجي تماشا كرن ديتن هي يعني كاريكو ما ام بكن خواندن نویسین تماشا كرن يعني ديتن دفه انوان کرمانجزه بکن کردیزه بکن 100 سال بریا و هبویا دبا کو میر بدرخان تشتکی جدا چکره یعنی جی بریا و هم بجین یعنی جی پشتی کو هبویا اف ریا کو نه ام دمشین و فراتر بویا ل داوی تشتکو ام دکارن چکن چیه وک سفربریه که زمین یعنی ام همو جخوا دست بکن به کردی بنویسین کردی بدن حسکرن داکو اف کمپلکس وره شکاندن insana رای insana بدن کو işte Kürdi net işteki dijore herkes tkare bixwine binivîse ji xwe em li malê vê dipeyivin vî zimanî işte xwendina ve çiye xeye veya qeye ev zêde dibin yani normalize kirin ango seferberiyeke zimên pêwîst e spas dikin heval nû pirsên me tamam e mikrofon tamam Ufuk belê kek Ufuk heval nû hûnê pirsê dikê bipirsin ji kerema xwe navê wî hevalî serî dabêjin bila heval jî bifikire bersivê li gorî wê serî de ez dixwazim bêjim min xêr hatin min dît ku fenomenên me ji nîqaşên zimên hinek acizin ez jî naxwazim wan pirsên me ser ziman wan aciz bikim ji ber ku mêwanin serî de ez dixwazim bêjim mînak mesela gerînende dojî di civîna me de hatiye rexnekirin ji ber ku behsa her tim memûkan dikin jinan dikin işte jinên rût falan dikin heval jî gotiye divê mijara me wêje be ûn di vêjeyê de erotîzmê vêjeyê de beh ahlaqiyê yan jî çawa dibînin û ya hin kes wisa dibînin yani bi min ne wisaye û parvekirinên wisa di medyaya civakî de çawa dibînin pirsam minî yekem ew bû pirsa minî dojî ji her seyan dipirsim ûn navbera rewşenbîrî û fenomentiyê de çi têkiliye dibînin û bi xwe jî wek rewşenbîr dibînin anna û xata wan farqa wan û çi dibêjin yani ser wê spas dikim lê pirsa te ewil li kî bû dil kî bipirsî bi rastî kî dixwaze tiştek bibêje çünkü mijarekî hessas e yani ez baverim erol e ew camê erol e Rune. Ego civîna duhî de gerînenda hat rexnekirin vê derê Belê ha tamam mesela erotizmê ye mesela gerînenda ez bi xwe napejirînim ew tiştek cuda ye lê biya min tam jî ew ji bo Kurdî lazim e
کردی چما نابه زمانی اروتیزمی کردی چما نابه تشتکی نورمال کردی تشتکی نورماله زمان می نورماله یعنی هم چما بحثانه مکان نکیم هم چما بحثا هر بحثانه نکیم Şanda Kürdi de tişki bu sayı. yani folklora kurdی هر دم لسر بیا شاکر حتی یاری برسان نمیکن دیگه دنگ بیجین کردن بحثا بکن از بخواد بیجیم تام جی اف جبو کردی لازمه و هم کردی ده هر قادی ده نورمالیزه بکن لسر اینستاگرام تو هلبسته که ملای جزیری دیگه چزانم سرانه که لورن ما کنت پار ببکی تو زانی که او هلبست جبوته و غماته یا موزیک جی ده برهف افتیش gelek normale. Mesela erotizmci belki birçok meselenin cinsiyetçi tevdi edibin jberuy hevalin jin aciz dibin. Bu işi bile rakhni xali gerinen de bikin. Bursa duyem farqat navbera fenomeni u revşembiriye de. Pirsek gelek xaşe ve gelek zoreji yani ez farka yani fenomenan bonha ve revşembir nabinim. Çava ku em bibijin civak yani kusi kurdi em vek fenomen hıl bijartine revşembir anji civak hıl bijere yani sazin wan sivil hıl bijere nek ve buna xavek revşembir dibinin vek fenomen dibinin. Ev farka jî li gorî min ve civak diyar bike yani ez fenomenan vek revşembir nabînim şahsî ancak kusi Kürt bir şey demek ki böylece ko işte civina fenomenin revşembir tiştek bu saçı bike o çağıcı yani bejin davet bike yani bu mesela tiştek gelek hoş be gelek spas. Bale havalno. Am benda piştevene. Madgo kay ha kaki maskarem ka. Değil ki bir presi seri da beje. Ji bo mi jî fark nake yani kesê ku bersiva veya bide. Niha ez tiştê ku herî pir merak dikim wexta ku hûn tiştan dinivîsin di malperên xwe de yan jî di Twitterê xwe de tişta wexta ku tiştekî hûn dinivîsin hûn viya ji cihekî digirin ew digerînin kurmancî yan jî hûn jinişka ve tê bîra we jinişka ve hûn dinivîsin. Ez viya pir merak dikim. شوخه 24 ساعتان عقل من سر چقلیه سبه حیای ورم ده فکرین که همه چاو 3 کاغذ چیزی بکن تشتکی کمیک ببینین تشتکی انترسان پاره بکن جار he حنککte 3 ساعتان دورار دچمتم از چاو ببرم چاو قط بکرم دوی ندریج به و بنویسم هنجاران جی مثلا ilham تشتکی یکی دگرم سر به تمام دکم مرد کار ور به و کلاژ جی ل داویت تشته هری گرینگ اوه کرد به شخص چاف و سردما توییتر سر چل کاراکتر دم در باس نکن و یا دویمیجی دوی اوریجینال به یک و لین هری به لگوری من ترزا من اوه بکنه یعنی جکانا سر خود در باس و حاشه برای دستمش خراب که از ویل خوازم جبو ویجی هندک او حبو کن پر اوریجینال انترسان. Spas. Hadi. Kak Yusuf, karem ka. از خواهدم برز عبدالله پرسک بکم برز یا مثلا دمان مدرسه دخوند حوالی می کچ هبون جا پرس دکر دگو یا دگو بابی من کرده دیام ترکیه دگو از چیمه گلو تو چو شربت کی Kako, detil benda persi wabi. یا به خود اف یعنی از اینها تشتکی جدی بیشم قط نباید از تشتکی جدی آنها نبیشم یعنی خودچه و هیست که وسایه لگوری من خودچه و هیست که پلاس زیده artı کجان زمانی خبر داده تفلوانه زمان دیار دیگه Versi ve ka politik da. Bale havalno. Bale Hacı. خازم پرسا خوش یک رول
بکم که ارول گل بوغازی چی دخواند یعنی اف نادره بود نه از راست انزانو یعنی من مرمرای دخوند یا فرق نکه مارمارا یا بوغازی چی یا اوتو یا ایتو براستی اف خونکش بو گلک کسانج بو گلک کسی کو خوش بو ازمون آماده دکن یعنی اف خونکش بو میشه خونک بو از نکت مبراستی چون قوجری میخوان تشتگی برادای yani tiştek vek Marmara'yı utaxwand duvre ev beşa Kurdî li Artukliye ve bû diçûr yani ev tiştekî çawaye di birastî ez dixwazim vê hêstê baş fêr bime hêsteke çawaye yani ev hêsteke gelek giring e ji ber ku erê mijara me ser fenomeniyê ye ser simbêlê Evdileyê xweşik e lê bi rastî ev jî mijareke giring e ez dixwazim vê mijarê bipirsim vê pirsê bipirsim. Saat hoş. Meseleyek ji an dosyayê gava cara diyen dest bi nivîsanina romanên Erebî dike dibêje من نکاری ریل بر بگیرم جبر کود زبان عربی بن و وک ام بجن جافکانیا آوی دخول خلی در دکت سر روی ارده یعنی جامد بجم من نکاری خال بر بگیرم مثلا من جی تام تشته کو سابو من 4 سالا ترکی خواند ماموستیا ترکی مارمارایی لی yani چه نبو نه تشته خوشه بيت حسيكو او قد ناعده عيدي جهانك دي جبرجي امري بيستو نها از تاريخ كالم لي هوالن مين بولينها هجدنوز سالينه از بنا دخين قد جي پوشمان نبوم سالا داوي من دوجه زانگه برده از چوم بشا كردي خينم و جبو من كيف گلك مزنه براسي برس حوالك رابيه يونس تي بپرسي از دخوازم که عبدالله کوچال هلبسته که عمر فاروق بخونه از باورم سر به مجاری نخبتی بود آها تماشاوان والله تخواستیم که کو از نهاتش که بجم گاوا کم هلبستان به دنگ دکنم کپیا یعنی بخوینن خو کس نبینه کنم بخوینن دنگه به تنم قید دکن لجام منو تو نه همت تو بخوازه یک الله لش بخوینم قبول دبا برا دنگ تعزیزم ببینن سر چهار ج مطمئنن رونیای هلبسته الله لشه یکم هلبسته کردی که ما ازبر کر و بیش متشتک ازبر نکرش بهش لچار خوله خانه‌یان لطالان مخستن ده هر شیلاندنه ده من به هزاران بیجه لغات زارین خوانده کرن بیجه هم بانگل قصاص خو کر لی خستن به هفره چون شکفتا کرب و بلایه بیجه هم قصاص دان خاطر شور علی بقادا و بلا روژه که او پیوین من لبن کفر قل و شرط بوم هرن درخن بوان سرگوز و کسک زیتونان دقین ماینده بنویسین هایلا دایکا واته حریه دیلا پیغمبرن دروین سرکفتنین بدبین بدن برگولیان جبال الله لشبک جبا عبدالله جبک هوانو ام بنده برسیانه هات ام پشت بینه تحقیق بارش کرم که از دخوازم نوبر و دل سر اینترنت تکلیه کی چوا هيا هون هف حسودو دکن آنجی هون جبوکو شوپینر این خواه زیده بکن همو به هفرا هف پس نا هف دادن تکی او تکلی چوا هيا نوبر و دا روی هفته پس نه هفته زند باش و چه ری هفته کن her Kürt Hasudiye Abdullah Koçal dike. Evet. نها ام همو همان تشتي دفروشن لي ام بلاش دفروشن جبو فيجي دنابر مدى قط رقابات نينا وحياكوش دسته متام رقلامه هفدوش دكن افجي راستيكا يعني دفاز هلبستك عمر فاروق باران بدنگ بكم داكو عمر فاروق باران به هلبستين خبر ناس كرن يانتم
Xalevi Nazif yani ji sevgili Güllük ku Serkan Aydoğan em slava lekin Serkan Aydoğan ji taklit dikir yani ev qas bela bu em ji hevdin me hesudin armanc ji xwe pêşketina li gorî min zimanê Kurdiye kê çikir ser çava kê çikir Malawi hezar cariya ve Tekille yemeği başe gerek çaran telefonu koçalcı dikim, üç telefon emindeki netene seren bejim Facebook'a haber dedim. De beje ve davi vaçan ucun davi tişten musa baş bun yani ji xarab bun. Eji ay hakeza ji pırstıkim, hakeza şaybak ji busam telefonu hep dikin. Yani çünkü hem her dağın tişten başladın yani çıkas bir acibandın. Evqas deng bede de. Gava merdine acibanın kimdi? Merdi bejaz bu gorinim. Yani tişteki xarabdı çe ne başa. Em vi tişte dikin yani. Behebra sürekli tekileme heye u taku başlıyor. بله هوا نو یکی دست خورا کربو و سفت گوینه بسا از خوازم جه هر سکا بپرسم ناوی هر سکا جی نب کردیه به ترکیه یعنی که حکیه ناوی و به کردی ویا یعنی جی وان بسا ایروی چی گوتا ناوی خود بکن کردی دی و چی دانیا پر خوشه بکن بمین پر خوشه از باورم ناوی وی حوالی کردی هیا ناوی من مقدوره بهاری yani nave min Abdullah yani ji kurmancı zekirna ve Jirjan Semsuri nalo Semsuri na kurmancı zekirna ve Avdo az ben hamyon kabul dikim serçava çandamaya le yani nizanim belki ji bo min ez pirçavê xwe mezin dikim ku rojekê ez navê xwe biguherinim ez ê teqez bikim Osman Sebrî ewele Bu demek ki Gavama Kurdi Nüvistan min bargiran baran bikardanî lê min hêrî yani ez barê xwe bixa giran dikim û gelek wisa nexweş bû yani min dev jê berda poşmanim yani spas Ömer Faruk baş e بمن جي عمر فاروق كاريزما sanki dün avın tiştekilin bibure nave Erol Şaybak jî Tirol Şaybak e بله اول نو پرسیمه اگر دستور بسکارم تشتکی جه همیان بپرسم هرول جوانیه اگر دستور بسکارم پرسکی بپرسم البته دوی تسیری ده بپرسیم نها وک جماعت کسی کرده لان کریم وک راپرسین گیدا دست بکرین که هم بینن گلو کی فنومنی کرده ام وان دعوت بکن و 6 کس در کتم پیش و اف 6 کسان جمعه خو ام پر کتن تکلی و من دعوت کرد ایجان نها دبیجن دل هر شعری دا شعر کرده گلو فنومن وکیه اگر هون نوکی بدن از دخوازم اون هر سیجی ببرسوینن مالا و آوا از باشه بسوینن از ne fikri geçkek zazah Leyra malmısanıcıyız gelek tweetini de acibiyim Zazakiya mekemeli hanım gerek tiştem xaştın misal Leyra malmısanıcı kereme xora verir Abdullah hevalno divê meselê de Kristin Özbey me dawstan got ku çima bangê fenomenên jin nekiriye na em şîrovê vê nekin lê Medîna Tekin nivire me de ji kereme xwe nîşanî temaşebana me de ev di rojin xwe kuşt ve çima bangê min nekir ez jî fenomenim ez xwe fenomene kadrolî îlan dikim tiştê hûn sa digotim Abdul tescil dike ser çava Ya مني شي بقولتنا بلند مني بقولتنا أزلي دنارم د مديا جواكي ده بيتر حمالي و أم مردينين تمام ثوري يعني جقلك بارجي كردستاني بيتر مرديني كردي دنبيسين أم خديه كردين أم كاركري وين حمالتيا ويدكن لا چما فنومنك مرديني درناك بجناب ما ويا جمر بي كله درد چما مرديني نابن فنومن Ya ji Mêrdînê Serkan Aydoğan heye yani mêrekî bi 20 mêran e fenomenekî bi 20 fenomenan e
یا راستی سرقان به منت تزانه سرچاوه برا اون کار نگه خوابدن بر پیه وی نه سرقان کنگه وره سرچاوه مد فنومن اوه Yani Bersila'nın biraz şaybak da ezci eve takip dikim. Zazaki dinipsine Leyla Malmisenış da ko Zazaki'ye peşatır bidim. Yani ezer takip dikim. Tişten gelek acep dinipsine. Le fenomeni dili herkesi bavarım koçala yani. Bir şekilde ki. Yani bavar bikin deh geç kanıma pırsiye yani. Ev koçal kiye. Am çağıt kanı kapı geynin. Sen böyle bir rasın an derevin falan. من تلفن واجی دایه که وسا اوه یعنی از باورم شش دایه کسی تلفن نکر بله حوالنو برسن و دی آلی کس قد برسن نا برسن لی کک فرات بینه کک فرات هەواڵنەوە ئانێکە ئێ من ئەلسەر ناوێ خۆ بێژم ئەس دەما بە کوردی دەنفسینم ترسێکی مدەگرێ وەکە چویکێکە کو ئەوڵ پێشیا خود نێرە پاشیا خود نێرە جۆرا خود نێرە خۆرا خود نێرە جا ئەوێش بوو vê nifsa min ew ê pirsgirêkekî ew ê were serê min nifsekî min li kovara laleşê nizanim we dîtiye nedîtiye min li kovara laleşê min nifsekî min nifsand يوم جو خدي حس كريه كل تركيا بر بلاو نابه كوارا لالشي لقل ازديا تي بار بكرن مب كردي كي مفساند من رخنه اخوانا من تير و تجي من دا نيشاندان و دهمان دمي دا نفسه كادنه من قوا نفساند لسر بوليتيقايا لسر پنابرا تي افراندن وی چاقی دلی می دا چه بو مگو شکر وی نفسی به کردیه و لوان درو دورا بلاو نابه زیده تر لآلمانیه بلاو دبه لدوهوکه بلاو دبه و لإیران بلاو دبه لچنجیه بلاو دبه کوارا لالشی کت تایبت بخوزیش دروای والاتی جارنا جی مثلا از بخو ده فیسبوک دا به ده تویتر دا به ده چنجیه نوانا دا به از هند شتا گاوا پار ویدکم از اوسا گاوا که کردی دا آخفم جمرات بیجن یا مثلا وکاکو یا مروه کی خطره مروه کی تالوکه دم از به انگلیسی دا آخفم بیجن یا چقار روشن بیره یا از هر ازن اینجا بورا جی گاوا کون به کردی دا نفسین تشتکی اوسا بورا چه دبه ترسک yani ترسکی Yani ser medya civaki bomun qed tirşena be yani bejin gava Kurdî dinivsînim lê gavas Kurdî dinivsînim gelek heval min ku Kurdî dinivsînim dibêjin ku Kurdî nenivsîne Kurdî te qelsa ya jî em bêjin ne baş e tirs heta qet çi nebû û her jî em ji her kesî re vekirî parve dikin yani ne ku em bêjin dizî tenê heval ji her kesî re بگومان یعنی از ذکرم بس خودی سون بخون من جی ابراهیم سعید و آی دوغان را میلک نویسانده بو من هیچ نو دست بکردی کرد بو یعنی میل رته بو ریپلی بو یکی دن راجی چو جسا وگری هم مدی که بن مهان نویسانده اف هوال هیچ ویه و ویه جهف در ناخه یعنی مرف بنویسه روژه که دو روش ما یک دو ما چه ببعش بخواه و حیا کتوات راست کری اجید نزدیک زناره خامون نبه براستی پرسام بی هوایی دهلا پولیتیزه دا دهلا مثلا دهلا دولت دا ترسا دولت ترسا گرتنی ترسا کو وری بکوی حفصه وانا دوی هوایی دا ترسا کی زخته کی زوراهی کی لسروه هیه یعنی وی باندوری لسروه رودنی یا نه جاریه سیاسی ben ne yani van rojan tam desteklene zaxtu zorek ser herkese cumhurbaşkanı hakaret falan mi bana az xod bejim ser twitter'in ve mahmiya ama bejevidiyem maxlas jibere az natırsım de jaliye gramatik ve az xoş natırsım az la akademiye ki dokuyunum kurdiya akademik başu ve deriye
تو دترسید تو بیجی کو یا از جهی که خوشش بکیم و ظالمه که زناری خامو بنیده بنویسه اول بسانه ما مخابن ترسته گفتا مرو را چه دبه از وها بیجم کرد اوقاس جدوا که هف دور کتنه مثلا گلک جارا بینیم طایبت سر تویتری مردینی جول مرگیره و هاد بیجن کردیه تا گلک عجیبه کردیه نورمال یا جول مرگیه yani هەکێت لەسەر موزیکالیتیا زمانی کوردی بفکری ئەو نزیکتری فارسیە زمانی کوردیش نزیکتری فارسیە لێ مێردینیش بەرک و بچێک سەردەستن مەخابن عجیب دەبینن مەسەلا کوردیە سەنسوری عجیب دەبینن یا سەرهەیە مەسەلا سەرهەت بچێک موزیکالیتێک جودایە لێ آخر Ya yani olsa diyecek rasti yani az da fikrim ki acıyan kim? Ya bu Rasta. Az fikrim afam ya da nizam şey olsun. Yani az hadi bas falan da mesela benim ya acıya خوحان بكور بس فرق Yani vaktin dönevisinin kontrolize dikin ya çeşitli betin dönevisin yanı. Yani ez nanıvisin mesela. Editirsin. Çeşitli imtihanı kanım sertifikatı dönevisin. Jali siyasi beli beli. Yani Ali siyasiyen ne var? Beli siyasi. Siyasi tane ne beş mesela bu yer kavmi çeşitli mertek u dönevisin. Merne ver dönevisin yani. Yani ne ser siyasi legavaz edebi tişinedi nefsinim yani باور بکن روزه از 7 ساعتان 6 ساعتان سر دفکرم yani bu peyveki navê paragrafê da ez dibêjim na ew paragraf ne çawa ku ser tiştên katan difikirim li ser tiştên Facebookê û Twitterê jî herkes wisa difikirim lê tiştên siyasî jî yani em balansê divê her bigirin yani çünkü gelek kesî mesela herkesî heye hevalê xwe 10,000 kes 10,000 kes 4,000 kes herkes wekhev nafikire dişiroveyan da yani erişi hev dikin em dibêjin çêran jêro dibêjin ez qasî ji dest min tê dûrî tiştên siyasî disekinim tiştên edebî jî gava ez bêjim kontrol dikim yani rojeyê 7 saatan jî ez ser difikirim bo peyvekî yani ji bo işte hevokekî ez dibêjim na ev dernebû yani divê ku gava xandevan xand di navê paragrafê keve gelek caran ser sekiniyor olsa. Bele ji aliyê siyasî ve ez siyasi ve teninde yani mesela bu yere derken kavmi kelimetik ve esbebe kode bana falan keseci falan keseci. Bele. Fakat ez ne kadar? Bele. Em ve ez alegorize dikim, sembolize dikim. Mesela şerekçi bu mixabin مگو مرسدس و تورس له هف قلبین له مالکا مرسدس خرابو جبر کو مرسدس پر zarar کتبو یان جی مثلا خودنا د دسا خبر نخوشتین خبر رشتین از نکرم برحاتی بنویسم از دبیجم مثلا چون پیرک 1000 سالی چون جنبیه که 1000 سالی سر سال عمره و دان سر 1000 جوانی داوی بله حق جوانی متین کشتن مثلا ve ez nikarim rast bêjim lê ez sembolize dikim bi alegoriyan nişan didim. Yani taybeti van rojan ji ber ku şer piçek gur bûye zêde bûye mirov jî çikê ditirse rexnê mirov ji rexnekirinê ditirse tu dibêjî yani camerek bibinî de bavêje te tu nexwazî xwe bile bidînî jî bihetikînî jî problem êdî li ser Twitterê Kurdên polîtîk bûne du beş. Hinek ji yên din re dibêjin Kurdanot, hinek ew jî ji yên din re dibêjin Mürîd. Ji bo em bêjin layengirê partiyeke jî. Ew ê diyekê. Yani biya min ev xeterê gelek mezin li ber me. Ji ber ku Kurd wekî Türka dibin du beş. û şerê me ne li ser muhafazakarî û seküleriyê jî. Hizbayetî ye. Ev tiştek gelek xirab e. یک جهت را بچه کردانات یک بچه زامچه براستی مروف پیدایشه لی گله خوش مروف لسر تویتر دبینه کو کرد yani جبور رخنه قد نبکرینه yani رخنه قبول نکن و هر تشتی و حقارت و خاینی بناو دکن مخابن از قایل میناک گیردم ne fenomenim لبری مثلا برنامه ama radyo هبو
بالصالة مجي أو نكر يعني أسنكتم سياستي نك سياسة مثلا بين إيرو الفلسطيني دو كاس مرنلو خادي رحمة خلوابك مثلا تشكي آجي من نفسي جاري ما وقال برنامج خوكر ما هل بس نفسين ما هل بس خواندم بارفكرم فلان فلان أما بين فيسبوك مدى نزي 5000 كسي هبون يعني صار 2011 وجاكي تشار بوسه مگو ازيده يعني چه بوير بقى وما در حقيقه تشكي بنفسين يعني بروجي نه سياسي يعني ما هر دورة تشتك بارفكر 5000 بو 4000 ونيف متشكي ده بارفكر بو 4000 تشكي ده بو 3 ونيف بو 3 دو نيف حتى 1000 يكت مخفرات يعني ينابكن كونجي يعني بهواكي سياسات بكن يا سياسات جي او بكن سياسات بكن تويتر ده وابك وج اي بركي مبنى جبري جو مثلا عبد الله قوادي كنت شغال دستمنت از يعني اليغوريزه ديكم از بخوجي وهذا فكرم هكا دنكاري خب ابوليتيزه بكي خوج السياسه خوج وقريجيا ام بيجن مريد وفلان مهوانان خلاص بكي دفيت خو بتمامي بس خوج السياسه بشوي تبيجي تمام يعني از جبو ايشنگل كرد كشتنا گنجان وشرق الكردستان از نكرم نكورم دبينم بديشم بقاسي هركسي ل هوجانا كاز به باوك سلوغانيك لسر تويتر بنویسم و چند کسا به خاینتی سوژدار بکن. جبو و ببره. پیشنهاد من وکم رو بچک لسر سوشال مدیا لسر تورنج وکی خب بچک آپولیتیزه بکن. نب تمامی. لی بچک آپولیتیزه بگیره. مثلا تشکیل جواری مرقه تخمین ناکک مثلا اقوای بکره توییتر دا یا فیسبوک دا. مثلا بویری گزیه دا متشن نویسی بو polisin çapemeniye şoğlin polisin en azından basın çalışanlara yönelik şiddetini azaltmalı. Ve gotune mesela ben set kes hafset ked derina yani tişki garip heye ser. بله حوالی لپاش قاکس شتک نپرسه یا اندنگی مدبه نوستا Ya ez dixwazim tiştekî din bipirsim lê borî nedixwazim tiştekî pir merak dikim hûn baweyekî çawa em bêjin bi azadî her tiştên di hişê de derbas dibin hûn derbas dikin yani di Twitterê de parve dikin yan na yani azadiya we heye yan na Ez bawerim ya her devalan tune ya min jî tune çünkü otosansür gava zinefsinim hani tişten bir amın lez hadisekin mezbejim na ev nabe çünkü yani erişim siyasi hakeza tişin bir rengi lidine her dere kesin mevcudne ki mizahira alakadar yani jiyan fenomen kesin muhalifin leyeme le amjbar koyum Türkiye'nin Kürdistan'ına muhalefet ama jibo kesana yani jibo desalatları Kurdan o hakeza jibo desalatları Türkan gava tişteki muhalif nefsinin hem dibin dijmine Türkan hem dibin dijmine Kurdan yani ev tiştek gelek zora pir caran ez ha itiraf bikim min nebisi kada otosansür giriye yani le tevi ku mukhasiz bin ismiji min khasekin diye ez bavarım havalıcı bu sana ez her zemdeş bavê xwe ditirsim ez jî herî jê de jî ji bavê te natirsim yani divê nevê ew tirs çêdibe tu mecburî xwe oto jaliyekî ve otosansür bikî lê heke mesele mîzah be heke edebiyat be heke reklama çi zanim stranekî Kerem Sevinç be filan mihvan be wê demê tu rehetî tu dibêje ev qedam ev nehewce ez dilê kesê bişkînim kesê rex nebikim ji berê ji xeynî siyasetê her tiş bi Kurdî xweş e wallahî bêguman biya min belê yani ji xeynî heqaret û çêrên xirab he ji xwe yani sînorên wî li gor kê ne mesele de wê demê berfireh be lê ez vê dibêjim jaliyê siyasî ve rexneyên herî baş li ser Twitterê tên nivîsîn
جالی ادبی و جی جالی موزیک و جی جو برای سانسور و اوتوسانسور نه لازمه. مرحبا جورا. حوالی ارول حوالی عمر هم خیراتنه. ایک جدور هاتنه به هر ده حوالی منه. که عبدالله ام خواهی مالی تحسبینه. کفلت مالی. رابط خوازی بر کامرا ببینه. راستین بتخاص که پرسه که من آنج بو حوالی ارول آنج عمره ولی تنه پرسا من جبو عبدالله لیخ ظالم لیخ تجریخ. کرم کی. تو حوالی کی حکت پر پوپلری. yani şöhrete ki ne kazı be bu bemen to hakiki ki tkabeti de cemaata Facebook'a kurdi da rüyete popüler simbilata popüler gelek tedbinin to kurte videoji gelek dikşini ev dikare ve guheze jubo peşaroje projen cidditir yani veki sinema merft kare beja Anji gelo je sinema Kurdi ya ji mervenek spesifize bike je çekerin TRT Kurdi teklif kabul ettin bu listikvani vallahi az bejim rasti az tkazım ko heviya bersfata bibinem le az karam bejim ko cemaata Facebook'e kare jibota propaganda ekibi ke ko ام de filma da jibi binen. Ali spas. Az spas tıkım kuta pers ne jwan jimin perskir. Gelek sağbi egoya min per hoş. Teşekkür. Rasa şu se fenomen hene yek fenomen tir hertim. Şu xal orter niştiyaj boğe o ekstra simbol berdane. Graniye kavji. Brasti af pevj ber zamanı rana be. Armanç eve. İro em videoyun 15 saniye dikşinin. Havalek dilize yek ronaye digre yek dikşine. Bisek esanem dikşinin le dile med ev heye. Be Kurdi u bo Kurdan eme bikşinin. Eme Kurta filmin 5 dakikayı bikşinin, 7 dakikayı bikşinin, 10 dakikayı bikşinin u pişre. Orta metrajın bikşinin nif saat u pişre balamel serveye. Şu zeitgeist dibijin ruhevi demi. Ruhevi demi ji kamera u ekrane. Em hat internete de başın. Problem tünde u devem ekrana da ji başbın. Jibo ve ji eme tiştan bikşinin hazırya me jibo ve heye. İşte her iki em tamaşa dekin. Roje du filman, roje du beşin reze filmek em tamaşa dekin. Ku em çi bikşinin. Ku em ve diyar bikin. Le takas Kurdi bo Kurdan em ve bejin. Jibo TRT naha aliye siyasi ve revş kat ne başe yani مخابن حزر جار مخابن يعني مرد بكر حدش ببيبه ده مجرده اللي تشتكي وساتونه وتاني تشتين خوب خودك يعني تلفونا منصوره تلفونا نسيمه يا منى يا صالحه يعني جما يك بقري يك بلزي يك بكشنه وبفيها وام تشتين بتشكش لكن هذه زادج امراب المونتاج كتشكن ام بيجن تشتكي فيجا وامزان ايفن لي كو ام نمرن حياه بين سالان از بيجم يا هري درش ام دست بفي كارج بكن بكردي بخو بليزن بخو بنفيسن بخو بكشينن بخو جب براوكن سپاس عليا سپاس تكن جبو عبد الله كي دبرسه كي هي بالي كك سانا كرمك ديوان اجرات نجيب خير عطنا بوبر هيك دنگم كتيج بالمسلمه خواريه وكم زانن popülizma avla koçar simbeliyute yani sadişes popülizma ve sadişes simbela pekte galo popülizma ve şey vek prasamniyaj bu varsa arduya yadıcı magot sabah ki avla koçar rav ki simbeliyute ne galo es popülizma koçab meşine vali yani نظن از باورم یا من جروجنیویس کن حتی مکی دریش من سر فیسبوک به ترکی بجی یک چرانجی به کردی روجنیویس نویسانın işte az Betirli Diyarbakır'ı bum o demek ki من سر evet nüsan küçük dayım Nazif ve etnik etekli sevgilileri yani ev keçikken etnik etekci gelek belalin serimin ko goten ko hakaret edilmedi ki tişim bir rengi
ya min bêtir li ser rojnivîsk ez bawerim popüler bû gelek belav bû. خباتا ji bo fenomentiye xebateke pir cidî. Rojê ez 5 saeta ji bo ve herîkem 5 saeta didim û çavê min bi piranî ji ber ekrana telefonê diêşin ji ber telefon tim di çavê min de ye. Lê heger simbelê min tune mij ez ê popüler bibim ez ê ji we re bêjim fotoyê min nû vaya xiyarê qeşartê. Haşa em bêjin. Haşa. Popüleriya min şey bu min helbestek li ser Abdullah Koçal nivîsî. Piştî ve helbestê daha kes bûn hevalî baş şopandan filan mêvan malata ava. Şu an hem bi Abdullah re naxwin hem bi simbelê wê re daxwin yani. Abdullah wê derê ne rûnî. Belê. Heval bi tenê simbêlên Abdullah tune na. Tula haya ve jî hebe. Ya neso bibore me neso jî vîr kiriye nesoyê figüran nesoyê fedayî. Herê wele. Zer bûne ji derdû kulan. Belê hevalekî dest xwe bilind kirbû belê Yusuf kerem ke. Karî 10% ji bipirsîke ko. Belê kerem ke. Dengtên ha. Belê. Kesên ku dibin fenomen bi piranî jî bala keçikan dikişînin. Gelo yani de xeyal bi taybetî kek Abdullah de û her du Mamosêdîn de jî gelo kesekê çawa xeyal dikin. Ez dixwazim wî ji me re bibêjin. Ji xwe Seydayê Ahmedê Xanî ji xwe 300 sal beriya vê gotiye bazar qewî kesa de tiştek din ne? Xeyalan şey nekin. û ya din jî bi xwedê ev belayeke hin kes deme dişînin direkt mesaj rasta rast dinivîsin. Ya saat 11 şeve ez dikim razem sıra saat 8 dibe ez şer bim herim kar خوش کامن والله کریم هی بالله کریم هی نه دبیجه تو چه مروی کی برادری تو چه مروی کی قبایی تو نه نویسی تو برسا مروی تو خاطر مروی ده هلی وای مگو تو شیرینی وای مگو تو شکری چما تو مشاس yani مش داره نویسن دویت حیات سبب مرا برسه بنویسی تشتیم واسه هنه و مصیبت yani تو خیر ولتونه Yani hayal keçik tiştek gerek zor bu fenomeneki çünkü ve beje ev keçik kiye acıban diye ev keçik kiye şiro vekiriye ev keçik kiye mesajı jibeji ez baverim tekiliya flörtiya fenomen her zaman kalsa u probleme yani ez bavernekim ku fenomenek tekiliye ki baş tekiliye ki bir başa be u bomun keçikan bomun tavsiye bla be fenomenin ra u sa tekiliye vantine be Ya min tiştek ji bîr kir destskirtiya min berê nedihişt ez Instagramê hesab vekim digot yerî Belê Erol Ömer bi nanê xwe dilêze her şev deh keçik ji bo min dinivîsin ji bo ku xwe bigihînin Abdullah Koçal Belê heval nû hevalên kes hûn vê rewşê rexna nakin pirsê we tune ne Medine hede kerim Mikrofonu verin لاش لحمة جوجي لحمة جوجي يا أف كان ما إيش خو لسر تويتر وفيسيجي أم جسم بيلي عبدو عاجز بوني يعني دفيت جفيني دجي زيادة قالبو تمام يعني بشتي وقتك يا مرة عاجز دبه مثلا زلنا مياك دنيسي يا ودي ساسم بيلي عبدو بس يعني أشتر بيج بنانا هاي تجي جي هب بلكي بشتي دمكي وسا الروتين بفيجي نخوش تشتينو بفين بس اف سمبيل من بيل بس يعني يا راجتيجي سمبيلة تجي ذاتا يعني وقاسي شناتشي يعني هفلنا از زاروك بوم سميلي باوي من هبون همون ميران زاروكتي خودم من ديكو سميلي وان هنه شالواره باوي من هبو سميلي باوي من هبون
ev bin hiç wise anha xeber de hat bîra min ji bo remzên Kurdîtiyê ev bûn ji bo min di zarokatiya min de min ê şelwer li xwe kira û min ê Smêl Berdanê binirin ez mezin bûm ez bûm Kurd min Smêl Berdan û min şelwer jî li xwe kir. تمام تشكي نو بس تمام خلاص بس ما عجز بون بله مرحبا سنبيلي عبدو بله حوالنو ام لبندا پشتیوانه از باورم حواله کی دستی خپلین کری بولی بریار ترسی از باورم Kavan کی بو Kuruna kavaya. کا کیه ها کاوا شارزا مرحبا مرحبا سرچوا ما مستعد خازم عبدالله کجا تشکی بپرسم کرم. یعنی من ببورن عبدالله کجا پرتر نازدکم لا ما تشدید زنم لا یا از فیس عبدالله کجا تعقیب دکم ویدیو کرد دکشینه از آنم امکان جی تنانه لی ویدیو پر آماتور دکون yani هون هناك هوستایی ویدیو بکشین پرتر خواشت yani Naha kavaya hasinkar û kavaya pesinkar. Te heya do pesna bidida. Zalim. Naha videoyên Kurd li gorî ruhê vî zamanîne ya Twitter 140 karakter meriv aciz dibe. Erol got ez hin tweetin heya nîvî dixwînim dihêlim aciz dibim. Tweet 140 karakter. Em dikişînin 15 saniye video 15 saniye videoyê me li gorî Instagramê ango li gorî ruhê vî zamanî ku 20 qet kes temaşa neke em naxwazin serê xwe bi montajê bihîşînin. Em naxwazin ronahiyeke bigirin pîçiya xwe ronî bikin bila obje xuya bibe. Em dibêjin hema bila were femkirin ku çiye herî dawî ev hebû. Rû dine ser masê belgeha xwe girê dide bin masê de em dibînin ku lingê wî dilîzin govendê digerine. Kamera bilind dibe ku îmat Selîm vekiriye. Li govenda dawetê temaşe dike. Na ku hat fêm kirin di wir de dawetek heye û yek li ser masê govendê digerine têra me dike. Ji ber ku em amatörün. Çixwe bi ruhê amatörî me dest pê kir û niha jî dewam dike. Spas. ام سپاس دکن جبو عبدالله و جبو کاوا برای حوالک از باورم کی دستی کیه کیه حوال بلا رابه کی کسنه tamam ez pırsım. Un vek peşengen fenomentiya Kurdan. Ez hinek pesneve jî bidim. Spas. Un ji bo fenomenên peşerojê çi pêşniyaz dikin yani? Rojekê komek wê rabe êdî ewqas wê jîrek bin wek êgir bin kes navê me jî bîra xwe neyîne. Ez pir ji wan ditirsim. Teqez wê werin û ez serbilindim ku ji bo wan aniha em du keviran didin serhev gava ku hatin ji kerema xwe tiştê ku me neverî bû bikin tiştê ku me nikaribû bikin bila ew çêkin û bila em jî bibînin. Ha wê me ji bîra xwe bînin na bila bînin lo me ji guneye. Yani peşniyara min ev ku xelas bawer ke tiştek nat bîram Troll şaybak. Pirsek gelek haşa yani rastya qet ser nefikirî bûm. Yani ya min bo wan ez pêşniyar dikim kesên ku heyce salê hevde salê yên ku em bibêjin ser Facebook Twitterê ew na me nikaribû otosansûr ji ser xwe bavê ta ew na tiştekî bikin ku karibin otosansûrê li ser van kêmtir bikin. Lê çawayî bi şeklî ez wî niha nizanim yani. Ya internetê nenerîn ha gelek mesaj şandine hevalan gelek troll hene Çetin Karakaş ji Diyarbekirê dibêje sanek dibêje li kameraya binirin. Muhammed Ateş dibêje ez li ser internetê li be temaşe dikim ez nexweşim ji min re kilama ez nexweşim bêjin. Spas silav ji bo hemû temaşevanan ser internetê. ام وان حواlan سلاف دکن بله یا وقت خیلی مدینه کس پرسان نپرسه جیکاچان ها پروین ها بله حوالو
Ev çav wisa çavên wala nînin ha. Erê çavên pirsan alê ez baverim hûn ew nakin yani netirsin hûn dikarin her tiştî bipirsin. Necmetîn? Belê. Hemên şîroveyên hûn dikarin şîroveyê jî bikin. Yani em nabêjin tenê pirs. Taybetî ji vî alî kek Ehmed. Belê kerem ke. İhalen sermede. Kek wala tîj pirsek amadek. Ya mezêde behsa otosansürê kir temam. Ez jî mesela ez hewl didim bibim fenomenek tu zanê. Yani bernavzetekim ji xwe evdo jî qebûl nake ber ez jî dibêjim ki mesela gelek caran di parvekirina de mesela dîwarê Facebookê, dîwarê Twitterê mesela yani lazım profilek çawa me re çêke mesela ji derve de em dixwazin çawa bên nasîn. Bes ez pîşê em parêzerî yanî çi yegulên neriya wêne parêzera çî falan bêvan. Yani gelek cara me re difikir ez çawa bikim. Yani otosansür yani ez gora dilê xelkê biçim, ez dilê wan xweş bikim yana ez bi a xwe kim ez çawa bikim. Ya jî mesela pirs ev aslında pirsa. Mesela ez dixwazim ya jî em dixwazin xwe bigihînin kê. Em dixwazin kî me fam bike. Ya jî mesela ecibandina kê ji bo me mühîm e. Tamam. Bişe. Bişe. Ma tu jî hema tok dîkilekî xwedavê her derê. Te xwe kirî wekî tirra ser mîrkut zaten li wê ortê. Ji Mêrdînê mesaj şandine piştgiriya te dikin dibêjin çima Medîne ne li cem me ye. Gernas şandiye. Gernas Ewe haşer. eybate yexî.
برخوا لپشنیاره من تا تجی هدف کسا دانه برخوا یعنی نبیجه کو ازی خواب بگینم فلان کسی یعنی او کسی کلا انگلیسی و نبلا نشون مثلا تگو آیکیوان دنیکاری به چند توییتان یعنی چند روزان بپیوی مثلا از دبینم این کسان دشوپینم دو روزا سه روزا تشتنگلک على توش دنویسن لپشتی هفته کی yani halet ruhiye van duguhara tiştengere hoş dinliysin. O gelekes hene az nacibilim gotnen van tweeten van ya rakhnen van lez şopinim. Jibergaz zanım haketu ve hoşbiniye nişani van ne ditu ne beji ya bela fikrin juda jibla timeline tada xuya bikin. JP veji az gelekes ad şopinim ku karevan arşive fludan çelikin. Arşivan çelikin mesela ser Diroko Osmaniye ser edebiyat ser müzik yani Twitter çafkaniyek bahrek acebe jher alibe em çima kurdi da ve nikarin pek bine esas dibem em vek hedef ve dayının berxo em çima nikarin rejeya karanina zamanı kurdil ser Twitter'e zedetir bikin ya ser Facebook'e ser Instagram'e hashtag'e ki binvise be kare helbest ul ser Instagram'e bigere Kijan şairi Kürt naxwaze ku mesela li ser Instagram li ser fotoyan helbestek bi hebe. Divê armanc ev be. Yani JP ve gelek insanı maciz bikin, gelek rexne ve zorame biçin. Gelek normalim bir an. Spas dikin Keko, müjde xazim bersin. Spas pirsek gelek hoş bu. Yani ligori minci mesela bu fenomene ki deve kesin ko video shoppingin herkes be o yenkol dijivi ben vi hema blok yani hema blok neke fenomen bu fenomen tişti her ilgin gababerij bahskir balanse çünkü gelek kes van shoppingin o taybeti tiştin politik da yani debeko vi kesin ko video shoppingin be hayrani pişi demek ki جوين نفرت بكن يعني جي حزنكن وجيران اللي بكن فنومن دفنك يجي بالصبر به والصبر عوي زياده به çünkü dişroven da ve eriş haben, çer haben, sıkıf haben falan haben, bevan haben. Hedef kitle kiye yani mesela ki acıban da ki acibine başa Ankara'ba. Yani bu benim şahsi bir bejim. Yani ne hecmara acıbandan mesela teşekkür nefsinim ne kostet kes acıban diye yani sadece kes acıban diye başa Ankara'ba ne hecmar lehenek tişt mesela jiber kuluser Facebook'u her profili insan hane ligori nivisi jikijam profili insan acıbandana abumun istatistik gerekmiyor mez levi dener mesela kesi acıbandi dikijan amridaya kesi acıbandi işte profil aviya khandi ne khandi çiye او بومن تشتكي طيبات تزوي استراتيجي لبا خا دغرم لي غافا مرب دنفسينا دبي مرب اوي نكه يعني işte ve şopinerimin bakharın yani ve hersbibin az benim sifanla nefsinim debe merv ve balanse hani ki her çıkas gelek zoreji ve balanse bigre از نخوازم که اورفا تیوی قنال اورفا تمثیلوان بشینم ل حوال ما تاجیز دکن سرحدو اوه کو دیاوی گوتی قادرو چقاس سرحده منته اوه قادرو لیست دبیجه چمات ناوه من ناویجی با گوت دلیت راحت به روبین بزله کره تا گوتیه و چطو قرارتش گوتی خواتتی ارته حوال نو اف مسئله بخوده yani bırak şaş ne fهم کردن bırak çavut ne fهم کردن کوچاو زمانی که جبوک اسلامیت بلاو به حول دادن yani هنجارن تفکرم ام به صبر و به خیرات جبوک کردی بلاو به حول دادن یا yani serçava hayra qurba malata ve qurbanata me serçava medbe tamam irosi be ezgori ez qurban tamam amvan hamyan dibejin tabi veji hin kesan mesela bexo nadan razı kirin dibejek o تو من جو فیسه درخه یا چما است درخم بلکه تو تشتکی کردی ببینی هیم ببی اشتاج با تبه به پیش روز تشتکی دن مثلا جوان مرد کلک گوت مگوت باو با پیر خورا مگو کا آموزنامه نکویه گوت چه ناو بیستین ما فهم کرد که زمانه ما توانک هبویه دوا کاست توری افجه تشتکی وسه اما ایرو پیوه که بکن بلکه قیمت تو نبا ما جرهش ها بنهش ها ایرو نبا سبه اف پیوی درک و یعنی
ve heskirinek bo zamanı Kurdî çebe be insanan re bo xatirê ve heskirinê kîtê ser çava em xwe pê nayişînin û gelek caran jî em qeşmeriyê dikin. Yani haşa huzurê ev videoyên ku em çi dikin qeşmertîne yani. Çi ye? Belki insanek bibîne û dilê wî pê germ bibe, dilê wan pê germ bibe ku bi Kurdî jî em dikarin mîzahê çêkin, bi Kurdî jî em dikarin işte waynan bikişînin. Bi vîya way em xwe madara em bêjin ya jî xwe pê dikin pêkenok ez çûm Semsûrê birayê min got hinekî ciddî belo. Belê kî bû? شباب كك عبد الله كرم ازيد تشتاك برسم نها وان هوالي هاني دمك مثلا لسر فيسبوك سر تويتر هن تشتا باروا ديكن از وسات عملت كم دمك مثلا مرد ناف جواك كي دابا تام يك تشتاك تبجا دوي دم تشتاك تبيروان رادفن تشتاك دنويسينن قالوا دوي دم دمك دوي جواك دافن وي تشتي دنويسينن نيرنا ين دردورا وان چوانا يعني اريه كي دا دخوزن شوبينر خرازي بكن لين دوي دم دا جواك وان انا عاجز ديكن قالوا بيرانينا كوي وها هي از مراقتكم بيرانينا كاته عبد الله بله mesela heval tişteki dibêjin hema em wê teqleyekê di sera davêjin tiştekî din dinivîsin hema şu herkes internetê li vedikin kurro me wisa nego me wiha got çima guherand ya tamam te gotlê mesela ew dibêje amojina min wiha kir ez dibêjim ku dapêra min wiha kir ev tiştê mesela gelek serê me ditin û wekî deşîfrekirinê wekî em bêjin ku eşkerekirinê qebûl dikin ya me tere tiştekî taybet ku heyra me nav xwe de civata xwe de ji te re sirek xwe razek xwe got ya jî me bîranînek xwe serpatiyê xwe em bêjin tewş got te hema robav par vekir te em deşîfre kirin te em eşkere kirin divê mijarê de gelek caran serê me yişiye lê mala we ava mala hevalan mala camêran ava me qet xatirê hev de neiştiye. Ya min bêtir ez ser Facebookê aktifim û ez gava dinivîsim ez dixwazim tenê bimînim yani li nav civakê nikarim binivîsim ji ber wê jî heta na tiştekî wisa nehatiye serê min lê ji ber tiştên ku me nivîsandî gelek kes dilê xwe ji me îştine yani dibêje ku te behsa min kiriye yani divir te rexna li min kiriye bi taybetî küçük dayım Nazif gelek serê min êşand ki Erol Şaybax ji got ew ezim yani. Li fuara Pirtûkenya Amedê gotu ku xalê min Nazif li ber standa avest heye û destê de poşeta avest heye ez çûm çi qas keç û kur bi hev re digerim min çû li hemûyan herim dixwast ez fotoya wan bikişînim ka kîjan ez wê deşîfre bikim ev jinik û kurikê ew qas meşhûr yani camer ez jî trolize kiribûm mêçaxê haya min jî tune bû. Twitter'da de taslaklar heye yani reşbelek mesela dinvisi ve demek tam nikari tamam biki tu beji az başı tamam bikim az bu xaw sadekim heke civaki yetişte saat biranın tasarıda dinvisin başı tamam dikim ya başa ve hekinete gelek dile insanın beheli ajine hoş Ali Abdullah Karimka hevalno na ez jî Face'e dinirim anha Twitter'e dinirim de heman demede o berji WhatsApp'e o mesajın taybet de bersivinim kareme eve maşallah Emine Kaplanlı me temaşakin dibêjin çima ve şançu çato Qaraqaş dibêje hûn dixewdane AP Marx gotiye ku hûn ji kengê ve hevdû ve naskiriye hûn kengê ve hevdû ve çawa peyda kiriye tişkî wiha gotiye zerduş ku rê berduş wî jî gotiye ku dolazovê de pêşerojê de bibe fenomenekî mezin vê jî bêjin navê min bêjin li vê derê koma din İlan Eroğlu gotiye çima qas derengî ket yaw dara Kurdu gotiye bijî Ömer Hîvran gotiye tu pir avê vedixî li Enqerê av buhaye haydar be Aziz Mustafa gotiye çima nikare behsa semenê te bike bi Kurdî Tufan Yamaç gotiye ciddiyeta axaftina Ömer Faruk Baran xeyal şikestineke bêhempal li ser rêv koçal peyda kir Naci Erol Şaybak li ser qada Tahrîrê felsefeya Marx û kapitalizmê daxive em temaşevan şok Hasan Filîtoğlu Ahmet Subaşi Roni Reşo gotiye zeyde pir qise yani pir ha yaniye peyva yaniye hûn pir dibêjin vê jî ne bikar nînin binêre ayarek dam anha em hemû hişyar kirin pir nebêjin yani Ömer Doğan gotiye küçük dayı Nazif ezim anha ev qas mesin em cardin slavên xwe ji temaşevanan radişînin destê xwe bakin evalno pirsên we kî bû yek rabû pirs em li bendê ne kî ev heval ez ha tu tamam
Tamam dibe. مامۆستا ez dixwazim pirsekî ji we bikim ez car bi car mesela ejî ba digirim edêm ez jî helbesta binivîsim ez helbesta dinivîsim kêfek didem ez xwe hinek pê serxweş dibim bera ez nava saetek dixwînim falan ez pişta dizbirim rênasîyan dixwînim ez helbestê xwe diqirçînim dajime çopê ez êjim ew nebûn Tu pir baş dikî ez me jê wisa bikim yek jî ez mesela car bi car helbesta jî dixwînin em heval tev falan fon müzikê ve dikin dixwînin û piştre jî ve dikin em dinêrin ku qen nebiye yani nabe yani xwedê nedaye gel hûn pêşniyarên wisa helbest nivîsînê û xwandinê dikarin bidin mesela ji bo ku helbestên baş werin nivîsandin hûn nenivîsin em ê binivîsin na ji xwe riya wê tune me rêl bervegirtiye vî karî em dikin tamam ew dinivîs ez dixwînim hevalno ji xwe di salên nodî de problem ev bû ku pirtûkên me kêm bûn her kesî dinivîsand mala her kesî ava ku nivîsandin êdî hezar cerî şükür pirtûkên me zêde ne ew qas zêde ne ku weşanxane çap nakin ji bo ku çap bikin pera ser didin ev rastiyeke ji kelê me xwe perê xwe tê nedin ji xwe em naxwînin jî em ê herin yani pirtûkên erol şaybek bixwînin OFB bixwînin hûn nenivîsin me re bedin vê meselê pêşniyara te ev bû Min pêşniyara kek Ömer Faruk Baran girînge baş kozerke. Estağfurullah. Ya pêşniyara min divê teqez di dev jê bernedî û her binivîsînî yani ne tenê nasçiyan gelek kes jî gavin insan heyce salî bûn noze salî bûn wisa dest pê kirin meriv ro bi ro pêştatir diçe lê di Kurdî da di wêjê de meseleyekî wisa heye yani ji bo meriv bi wêjê re alaqedar be Kurdî zanebûn têrê nake nebese yani gelek kes tenê ji ber ku Kurdî dizanin binivîsînin dinivîsînin ew tiştekî şaş e divê merit ne tenê wêjeyê Kurdî wêjeyê cîhanî bi taybetî yek û sed sal berê ji T.S. Eliot bigire heta niha baş bişopîne û pişra işte hêdî pêştatir biçe yani divê ku meselen tenê Kurdî zanebûn be yani li gorî min bi sekinin Derzius Mihemed Pirskirê gotiye ku Ömer Faruk Baran çima li ser feysê bêtir bi Tirkî dinivîse silav û rêz yani ji xwe ez vê pirsê ditirsiyam ku ew pirsek wisa were ez yani heskirina min a Tirkî bi qasî ya Kurdî ye ez vê re jî rabêjim mixabin yani ez jiyana min a Tirkî jiya Kurdî bêtir e tevê ku roja baniya min Kurdî ye jiyana min a Kurdî jî heye ez bêtir wêjeyê Tirkî dixwînim û heskirina min a Kurdî ne dijmin ya Tirkiye ez ê Tirkî jî sibê di sibê Kurdistan ava bibe ne ava bibe ez vî nizanim ku ava bibe jî ez ê yani fikrê min niha ez ê Tirkî her hez bikim û wisa jî binivîsînim gelek kes dibêjin tişek şaş e lê dawiya dawî yani dibêjin ya işte bizim bi vî zimanê tecawûzî mejiyê me kirin em êdî mecbûrin ji vê tecawûzê zewqekê bigirin yani mixabin hevalno zextê apê Marx devam dike mam Marx li ser Twitterê dibêje ku we kengê ve hevdû nas kir ve çawa hevdû nas kir ve çima bersiva min neda bersiva wî bide me kengê hevdû nas kir ji xwe nasîna min û Erol Şaybak jî li ser sosyal medyayê bû hakeza nasîna min û Abdullah Koçal jî li ser sosyal medyayê bû yani divê meriv ew jî bike kesên ku meriv ser sosyal medyayê nas bike here rûbirû nas bike çünkü nivîs û axaftin wek hevdû nabe yani yekcara wisa ji ber vê dilê gelek kesan jî hevdû dimîne Erol Şaybak ew nêzîkî 6 sal em hevdû nas dikin demekî dirêj wî ez dişopand me û dişopand piştî wî bi janyayê Abdullah Koçal li nav ciwatan da deng veda li ser wî mecere hevaltîşan xwedê caratê be qebûl kirin em ret nekirin bes ez baş dizanim gava keçik dişînin hema qebûl dike ya me sekinî Mari Ayaz gotiye ku ji Erol re bêje bila were vê derê Afyonê piştre biçe Mêrdînê ev tiştek Mihemed Ateş dibêje ke ku pirsa min hûn potansiyela fenomentiye di heval nesin de dibînin yanna nerç ya simêla tune ku fenomentiya dev jê ber de Mihemed me naskirina hevdû tişkî wisa ye Camer Ömer Faruk Baran li Diyarbekirê bû ez li Diyarbekirê bûm şeveke min nivîsand ez birçî me bi rastî ez birçî bûm û min xwe re nedîdît herim derve mesaj şan got were ez
nanekê bidim te wê şevê me ciger xor li deriyê çi bû sibe ez şev malayî mam sisiyê şevê şerza min xilas bû ev jî kir meseleyekê ji xwe nivîsand filan û bû sibe jî ez birim evê dîsa li deriyê çi ciyek hebû ez birim mehabedê taştexanê mesrevekî baş bo min kir malayê ve Hevan ve ej dixwazim pirsekî li Erol bipirsim ez bawerim fem kir niha Mehmet Masum Süer heye wênekêşekî Kurd e li Diyarbekirê dijî demekî mesela Erol û Mehmet Masum Süer gelekî deng veda niha ez dixwazim Erol bipirsim evlî mesele çi bû te bi rastî çima zikir yani Peşi kurti bersiva evveli bidim mesela helbeste. Gavat tu helbeste garjan arı duxini. Heket tu beji kukur az karım ve baştır binvisim binvise. Yani jî yekarê nasçan yani jî kawanemir. Jiber ku edebiyat tiştek ku sayab ew mesela ku Ömer behse kir eliyed behse tradisyon edike. Tradisyon ev ku tu her li ser tiştekê zêde bikî. Melayê Cizîrî derket edebiyata Kurdî li ser pişta Melayê Cizîrî ava bû. Kesî nekarî jê derbas bike ji ber hemû şairên klasîk behsa Melayê Cizîrî dikin. Yani tiştek ku sayê edebiyat divê tu her tiştekê lê zêde bikî. Pêş ve yani tradisyonê. Mesela ev ji bo xweşxwendina helbestan jî dengê xwe bavê ji qirikê û hapçe giran bike. Janya. Dengê evdila biçek zira benî karamsa bike lê tu bike. Mesela Mehmet Masum Süer çawa pêkat. Mustafa Doğan heye, Sılabê Mustafa jî. Rojekê fotoğrafet avêt ser Twitterê destê xwe danî bû ser dîwar û ew kişandibû. Tinê ew binî de nivîsî bû Mehmet Masum Süer. Yani xwestibû habêje çend fotoğrafên Mehmet Masum Süer yên wiha hene. Tiştekî nîşanî me nadin. Heqeten jî wisa yani we gelek jî dîtine. Mesela Sûreyên Diyarbekirê ne cihekê hêşîne, parkeke, nizam çi ye? û binî de yani jî nêzik ortê bi tîpên mezin çik dinivîse Mehmet Masum Süer. C. Mehmet Masum Süer. Yani tu difikirî tu bêjî ya çima navê xwe ew qas mezin nivîse ma ew qas fotoğrafek baş e na. Tiştek ku me rex nekir esas ew bû. Tu çima navê xwe li orta fotoğrafê dinivîsî camêr biçûk binivîse rex yani. Ew jî aciz bû. Got ez de Kürt yazar Erol Şeybak bana hakaret etmiş. Ser Facebook'e me jî trolliyek wisa anî serê me ser fotoğrafê xwe nivîsî Mehmet Masum Süer nizam çi. Lê texmîna min dilê ma bû. Ez bêjim bila qusura mefû bike bawer bike bi niyetek xirab nebû. Yani me xwestim kêfxweşî yani ji ber ku ew çawa bêjim karaktereke mamosteyekê ew ji bo fotoğrafa Kurdî karê wî ev e karê me jî ev e troliye spas. Cara evvel Erol lêborîn xwest. Ji bela Erol Mehmet Masum Süer ez ji hevaltê derxistim. Hevalno Mihemed dibêje ku Erol Şeybak çima maqdur e zerdûş ku rê berdûş dibêje ku law pîşiya me vekin dibêje bêjin ku fenomenê pêşerojê tolazo ye. Çar oyê wî hene ji bo ku nas bikin. Li ser YouTube'ê gelek pirs hene çima hûn li YouTube'ê nanirin dibêjin Salah şkelme YouTube'ê binirin pirs hebin em dê binirin. Kanala YouTube'ê heger pirs hebin. Çeto Qaraqaş Sılavan hemû civatê dike û evê nivîskarê me nivîsandiye Camer Mihemed Şarman Zavayê Şirnexiyan dibêje ez şopînerê bloga Ömer Faruk Baran bûm lê wek soz dabû dewam nekir bi min pir hêje bû hêvîdarim bidomîne duyemîn gotiye Erol beriya gelek kesî wayn dikişand xwezî bidomanda wekî din silav li we hemyan dikim ji bo vê bername xweş spasiya we hemyan nemaze kusî Kurd dikim Salah ev ji bo te Şarman Slavan dike Slav bo Mihemed Şarman brasî nivîskareke me gelek hêja ye bloga min blogeke bi Kurdî bû tenê bi Kurdî bû perxudres blogspot.com kesê nizan ez bibêjim demekî dirêj min gelek hevpêvîn û nivîs û rojnivîs lê bar kirin lê piştî demekî ew enerjiya min têk çû min her got ku ez ê xetopî serev bikim lê ticarî jî nebû ez carekê din soz didim ku di demekê nêz da ez ê wê blogê aktif bikim û bêtir tiştan ser binivîsînim lê wek mesêde jî got
ji ber van deman ji şerek li Kurdistanê heye û tiştên hassas herkes hassas e ew jî dike ku enerjiya merivê nivîsînekî kêm bibe di demekî nêza înşallah ez soz didim ku carekê din eza wê blogê aktif bikim. Spas. Mesela مقدوری مقاله رمضان الان گله خوشه بحثا عرب شموت که عرب شموت چمد ادبیات کردی ده مقدوره تشته گله بالکشش برکو یکمین رمانوس کرده و رمان اوی جالی تو کردی و نه هاتیا خواندن حتی جیروکاویش خو مصطفی دوغان دوی چاپا لیسه ده belki be bir evad. Nivisiye çiroke gelek acaba. Peşi bo Türkiye tevergerandın, paşiş Türkiye be Fransa ve tevergerandın, paşiş bo Kürdi ve ki Kürt çoban. Yani şivane Kurda tevergerandın. Halbuki navi orijinal şivane Kurmancaya. Yekemin romana Kürdi tam serencama Kurdayetiye yani o kas hakikaten şu mağdure o peyv tam limin xoşat nizam nahaj yaz bejim mağduri qadarama Kurdaya. بله هول نو خلاص نکه سال سر قناه یوتیوب او کنه پرسنه گر پرسین وان هولان شبن ام به برسفین باشتر دبه بله که کو بله کرم که yani jibo çe تویتر برنامه کیه؟ او برنامه همون تویتر evet مرد شوپینه مرد چیز شوپینه یک küçük teda درباست dedim. هری منی به قدم داد. از باورم ارول تو بکار نمی. از اینها داخل. بگشتی من نفسك سربیا خنده. ابی که فنومنم بگشتی تویتر که پر aktif بکارتینه. من Armanca program film nekir. Yani çuma kartine. Kartinin yek bir kartinin anla doku kartinin min ki tweet'te kavada ki heye. Tamam. Ez xweb kar naynim. Persamij xwe bu yani bi çi Armancî tê bikaranî nev program. Min ez bu ez tweet'teki ez hela kartinim. Rutbeleki heye cî düşmanım Twitter'avi dane destem. Rutbene Twitter'avi diye برای بدی من جی من توییت دکی من دستوم اندام ویدری ویدری توییت دکی دابا کارتینم ویدری هم کسی که وان عجیبینم هنه دابا که از توییت دکی بدکم یک بی یک و همو تدا در باست دادن و طریق از وان عجیبینم او در باست از بخور هزار کس متشوفینن از بخور از توییت دکی از بکارتینم ده هیلا کار دارم من تدی من جمع ولی Em tweet'teki bikar naynen. Em tweet'teki bikar naynen. Ya gerinende din gotiye ku persam min ji bo berê şayba heye û li paşê ji Haşim Şemdin oğlu mesajê dişen dibêje ku em birçîne zû xilaskin gotiye ma fedî nekir rehma Xwedê ji min re xwest lê ez hê saxim ya gerinende de pozê xwe de emeliyat bûye dengê wî ji pozê wî re nayê êdî ji derek din re êdî Xwedê zane ji bo wê nehat peder em hiştin û gotiye çima te rehma Xwedê ji bo min xwest erol tu nehatî tu ji bo me verî gerinende هەواڵ ئەم ji bo sebra spas dikin 2 saetan derbas bû bi rastî hêj pirs hene ez bawerim hê ser YouTubê jî pirstînê lê em ê bernamê li vir biqedînin em ewlî spas dikin ji bo hatina we û piştre bi taybetî ji bo kek Ömer Farûq Baran ji Diyarbekirê hat Erol Şaybak ji Mêrdînê hat bo me em spas dikin ji bo herduyan û Evzela Koçal ji îro dixebitî ji kar derket nîv saetê de hat evê derê em spas dikin ji bo Evzela jî û mala we eva huner bijîn. Evar baş.